روز باش حوالین هجا و گلی کردستانیان ایرو مجارامه دو مجارین دش هبن یک جوان بیردوزیا لکردستانی بیردوزیا براستی نتاو پارێزی چییە؟ ئەم وان پەیوان یەک بەیەکەمی بکن وەستا bi tenê bi slogan bi duruşme bi tiştana nabe waxta me peyvan mîna bi rastî wek têgehên bîrkarî yan jî wek zanistî em naverkan vekin paşê em dikarin mêze bikin ew peyv û jiyana me çiqas li gel hebe eger ew peyv û jiyana me li gel hev bû wî çaxê heqê me heye ku em bêjin me ji bo welatê xwe her tişt kiriye lê nabe lê waxta me dît ku ew peyv û jiyana me qet eleqa bêtine em ê pê bihesin ku me bi destê xwe welatê xwe çî nekiriye netev parêzî çi ye nabêjin welat parêzî welat parêzî ew cî ku dewleta te çê dibe dewlet êteyê xwe ser axata te hukmdarî eskerê xwe derdorî sînora çê dikî li wê derî dikarî welat parêzî bikî yani îlo li Kurdistanê ew ciyên ku axin ku hatine rizgarkirin li wê derê her esker her pêşmerge her kesî ku wî sînora diparêze welat parêze welat parêzî peyvekî naverika wî pir zayîf e welat perwerî cuda ye ama welat parêzî tu pere jî dikarî esker bînî welatê xwe biparêzî ew peyv çima ket hizira me welat parêzî peyvekî wisa ye ku qet dînamoya ji bo tevgerekê netewî tune ye li gelek welatên Ewropa İskoçya li Danimarka gelek mileta şoreşê xwe bi eskerên biyanî kirin li Ereb hemî welatên Ereb eskerî jî têda karkerê wan her tiştî wan pere tê çêkirin eskertiya peretî heye peyva netew parêzî mîme em çiqas netew parêzin netew perîz jî nabêjim netew perwer jî nabêjim em pir peyva tevhêv dikin berê em bibin netew parêz ji bo ku tu bibî netew perist ya jî netew perwer berî tu netewa xwe parêzî yani tu kurdiya xwe bizanî tu ji bo rizgarkirina axa xwe bixebitî tu ji bo xizmeta milletê xwe tişta bikî paşê tu eger te zêde tiş kir tu wî çaxî bêjî lê netew parêzî ji bo însanbûn şert e dünyayê de her însan netew parêz e mecbûr e bibe nebû netew parêz ji însanetî derdikeve zarokekî Alman netew parêz e zarokekî Hindî netew parêz e zarokekî cûyî zarokekî Kurd ew ê ku bi zimanê xwe perwerde dibe li ser axa xwe dixebite dijî tişta dike dayika xwe hez dike gundê xwe hez dike ew netew parêz netew parêz parastina nirxên netewî ye hûn li ku derê dibin li welatê xwe bin derbayê welatê bibin eger we nirxên welatê xwe parast hûn netew parêz eger we neparast hûn ji bo wî welat bimirin jî hûn netew parêz nînin mirin tiştek din ye jiyan û mirin pir ehtiyacî ye her însan tê dunyayê dijî û paşê dimire gencan per carî me propaganda dikin heval ev şer dikin berê ew jî dibêje şer dikin baş e çima şer dikî çi diparêzî ez behsa wî dikim ê tu em ê werin ser peyva din jî bîrdoziya nokerî çi ye yani ceşayetiya bi dewletên dagirker çima em vêya dikin kîjan bîrdozî me îxna dike ku em ew qas bêxîret dibin terince em dewletekî biyanî yan Tirk yan Ereb yan Faris yan yekî din û dê û bavê xwe eşîra xwe malbata xwe her tişt xwe difiroşin di ji wî radivestin gelo kîjan dîn kîjan îdeolojî ev keratî bi me dekirin xemêze bikin Kurd jî pir milletekî mezin jîra negotine keratî ceşayetî gotine aynı tişt e gerçinek ajalara heqaret e ajal ne wisa bêxîretin ama em werbêjin hevalên hicab dünyayê de qet tiştek bêsêdem nîne her tişt sedemekî wî heye û her sedem waxta xwe ava kir ji xwe re ji bo sedema hincet çê dike ez ina yek bi yek ji wan bêjim hincet çi ye hincet ji bo ku însan xwe bide berdewamkirin hin fikir pêş dixîne mesela bêje ez dixwazim leşkerî fêr bim ez dixwazim eskerî fêr bim çima ji gere hincet ji xwe re çêke bêje dünya xeter e dijmin pirin ez gere xwe bi aliyê eskerî de xurt bikim ew hincet bîrbawerî çê dike ew bîrbawerî îdeoloji ye yani bîrdozî ye
او بیلی باوری اگر کد دلیته کس نکاره پرده سکراندن. سه مرحله مگود سدم هنجد و بیلو باوری دو کردان دا اف سیستم جور تئاتر را کرن مخابن پارتی مجبیتش کرنه بلکی هنه کشتی خویا کرن حوالی نجا لی وستادینه اجبینا و کردم و جی کرد بنا خواه پرشان آزم لی اجی کمم مجی ارکی خواه نانیه پیک ام گره ارکی خواه پیک بینه لی چوا ریاویت خوازم گنگش بکنم د دنیای دا gelek sistem henin. Ev sistemana her millet li gorka sistemek çetke. Nam bifikirin. Tevgere Şehzade Efendi tekçu. Agri tekçu. Her tiş tekçu. Tişnama. Me got milleti kırt xılas. Me ne got? Dijun var got. Dagir ker. Baş bifikirin hevali neca. Ev tiştana tişten giringin. Neci bu propaganda van tiştadı bejim. Neci ihtiyacam bu ehye. Demam üstüne. لدمامız bu milleti Kürt, kedamız bu milleti Kürt çehebe beri merdeniz bidim. Hatta merdi, jimrne şunu dedim. Baş em fikrin havalanıca. Baş. Hemmi serhaldan çün, tek çün. Milleti Kürt xılas bu. Cihazar nesilsi haşında liba Kürt tişnama. Başı hatta çül heft em bir çül şeş. Libaşırı Kürtistan ciyedin. Ula peki agri و محبت شکیا هر تش خلاص بود باش او ملت چاخ بردام کر هنه کد بجنیا به ملت که متحزه آوا کر ده ملت که تند کی حیات تنه چا چی بزنیم حوالی نیجا یک تو کس بانشا کرن از اینا بحث ایروان کساب ناوان نابیج ناو گوتن تشتکی چیه اگر ام وقت ملت وان ناوا وان انسانی که جیبومه ایدئولوژیا هبونه çekirin emek eğer ama ne zanıbın teni navi seruka bizanıbın zuha milletteki çiğne az nava naviş bahse denk becek mümkün denk becek fakir denk becek perin kurdada liyaz bu xudastık malavi da mame kurbana ruhiyi bin او denk beş li bajar erzurumi li qazay qarayazi li ber pencere xarı dönüştü qasete xadatini ber beşağa klam çetkir او klam جبو کو جی پره قزنش بکه اداره خواب که نت کر جخواب به اداره ندو او کلام جبر نخوشی دلی خود گفت نساق بو انسان اگه پر خوشی بو لی دلی نساق بو هر کس نورمال بو او دنگوش نورمال نبو وارجه یکیش تلفنم را بجد تو نخوشی راست از نخوشیم ملت که بی دولت نخوشه زاروک که بی باودی نخوشه حتی او جخوار مالبات که ببینه و نخواشه و بردام بکه جبر گذارو که بی مالبات آموره کلان آدایه اوه کوی روشی دی بینه نخواش نینن اصل پروبلم من کلمه گوتی را لنها نابجم او دنگ بیش کلاما چید کر لی کلامی پر عجیب چید کر دنگ بیش پرن کردادا دنگ بیش نای واتای که هر کس ولات پاریز نظام چی کر نا دنگ بیش رند خراب زمانی کردی بکاران نه دنگ بیش پر خراب جی هون فسادی کردن عشیره بری هفدان دنگ بیجی وصل جهنن دجاره که ملاز گری بیست لگندی کودکا کلاماوی جی هیه بیست کرد هفت کشتن دنگ بیجی که وچی کر بو سدم یعنی لیب دنگ بیجی که از باست کم تشتکتن دکر دکو شیخ سید افندی چو احسان نوری پاشا چو قاضی محمد چو بارزانی چو هر کس چو چه به از همه گفت کلامه که چکر کلامی سر ازدیا چکر کلامی سر کردا چکر ناوی عشیرا 24 ناوین عشیرین مزن هجمارد گولاو او نه دوزا عشیری جبرانایه نه دوزا عشیری جیرکیایه نه دوزا عشیری حسنانه نه ای حیدرانه او دوزا ملت کرد و کردستانیه گفت دوستان نبورده ده حوالی نجا هر کس جو شاکرو هبو قریازی هبو او شاکرو به هزاران رحتا جیخا چکر دمدش چکر او شاکرو نامره او شاکرو کردا چکر لپاشی مچک چکر لسر ویز منیا که ملت کرد ندبو شاکرو اوی چکر جبین ما پارتین ما چون به ترکارا به هفره خبتین جنوب او زویا که شاکرو دنگ بیجین دن خودی رحمه خواه لمان بکه زویه که مزنج بو کردستان آجوتو بون هاتن همیه چرساندن سر و بین کرن
Mina xiltekora, Cephe Türk, İslamiyet Türk, her bir dozyen biyani da axa Kurdistan'ı da xiltekorun. Onu zana xiltekor çiye? Xiltekor axi xirab dike bes. Dinav zeviye ke de ben sıt tümseka çedike, bivavay naile zevi çebe. Vakta çedike cev xiltekor, cavı xa kordike. Evin ve Kürt de Kurdistan'ı da binavi bir dozyen din, bu sistemin derevin de Kurdistan'ı da hestin neteveti tünedikin, aslen cavı xa kordikin, rahi xa jahrin dikin. Jivana dur bisekirin. Xwan neziki rahi deng bijavkin. Adina bahsek yekidim bikim. Evci mühime. Çen kesana bahs bikim. Dehen ayet adı heyet dibijin, az başını zarım. Hadis adı dibijin, caran dünya olsa xrab dibe, Xuday Teala, bes jibo xatır çen insanı bir dünyayı kıyamet nayine. Kurda da jili bu saatiye. Kurdistan و kültüra Kurd vıssa tek birine, vıssa tebihev kirine, vıssa vak düzmüne xebitine ku. Belki ji xatırı çend işte şakırı wana Kurdistan helde verşiya. Ezi bu yerek tijvara bejim. Nav bejim. Rum şakırı got ve fankır. Leyden ez ne bejim. Bifikirin beri 30 sala, 40 sala, 5 sala. Zarokeki Kürt. Jinav tebgerek. Be bav be dayık maya, reviye çüye bedxeti. Ji tevgera em bijin Şeyh Said Efendi. Yani ji tevgerek gidin fark nake. Seçar tevgeri serheldanı mezin çebun. Zarokeki Kürt, ji bajarek em bijin ji Erciş, ji Xulpê, ji Diyarbekirî, ji Varto fark nake. Ew zarok. 5 sala dibe generalî dibe fermanderekî mezin bele Mustafa. Terela Avrupa dimine. Kültür hîn dibe. Ziman hîn dibe. Dîroka felsefe Kürt hîn dibe. Berî 5 sala bahs dikim. Rêxistinek tune bû. Ev rêxistinek nayê hene xêncî Partî Demokratîk Kurdistan. Qetiyek tune bû. Hatta ew jî tune bû. Bahsa wî insanê dikim ez. Mesut Barzan jî hîna nehatî wî dünyayê. Ev insan çar perçe Kurdistanê da şer kir. Ji bajarê xwe derket. Li Rojava, li Başûr, li Rojhilatê, heta sînora Sovyetî. Paşa hat girtin. Terka Barzanya nekir. Hat girtin. O da hepsa da ma. 10 sal eskerî kir. Hevalê nêce ev insan 10 sal eskerî de yek kelimekî Tirkî qise nekir. Bi hesinan işkencelî hatı kirin. Seqet kirin. Hemîn nivîskarên Tirk têda Yılmaz Güney jî daxil tüm destê ma çikirin. Ew insan winda ye. Kîjan partiyê me wî lêkolîn kir. Bi dehan partiyê me hebûn. Rizgarî, PSK, PKK, Kawa. Avana wexta dest pê kirin hemin her tiştî xwe Tirkî çêkirin. Hatta digotin Doğu Anadolu. Sosyalizm, proletarya internasyonalizmî. Lê ew eskerê ku li cem Mustafa Barzanî hatta Sovyetî çiye paşî vegeriyaye. Ew fermandar serpêl bû yani binbaşî dibêjin jêra. Ew insan wexta fermandarî wî li esker, li deskerî Tirka da gotuşma Tirkî qise nakî. Ku ez qise nakim. Ji ber ku welatî min destê min çûn, ji bo welatî min bek zimanê min ma evî jî nadim. Welatê te ji İstanbul heta Qersî te ji xwe re welat çêkiriye, te welatê min jî dagir kiriye. Ê min qet tiştekî nemaye. Ev pireyek zirav e, mîna sira de. Bes zimanê min e. Eynat dikim. Ez Kurdim, Tirkî qise nakim û nayêm cem te. Qet qise nekir. 2 sala jî qet qise nekir. û ew însan paşê ji eskerî reviya. Li ku derê ye? Şehîdê kes zane, kes nizane. Sê çar fermanderî yek mele Mustafa hebe yek jî ew bûn. Ew partiyên ku îro Doza Kurdistanê dikin ve ew însan nas nekir hûn çawa Doza Kurdistanê bahs dikin. Ew însan di eskerî de salên 1955 da di nav zulmê Tirka da behsa welat û dewlet dikir. Ve 5 partî çêkir hîna yek ve devî ve dewlet dernakeve. Hûn hatine islah kirin ve terbiye kirine. Xelkî vêya fehm bike hûn xwe serrast bikin. Çil dikin bira bikin, stran dibêjî, şer dikî. Eger armanca te welatê te nebe dev ji ber de. Qet tiştekî hêjayî nîne. Welat û parastana nirxên te. Eger te nirxê xwe neparast, eger te welatê xwe dev ji ber da, dev ji ber de ji her tiştî. Here be Tirk, Alman çil bî be. Hebûna te zêde ye. Bira nüfusa Kurda nebe 5 milyon. Bebe 2 milyon. 2 milyonê mîna cihûyan.
برا 2 میلیون مینا ارمنیان بن 2 میلیون مینا لوکسمبورگ بن جبر چه جبر کو ایمه جبو شخصی خواه جبو مالباتا خواه جبو عشیره خواه دف جبردانا پشتا خواه هیه مت جاین خواه فرود مت کلیدی جای وندا کر ام بحثا درسم بکن تدید herkes dersim رخنت که ام گشت کن گرو برخدانا که درسم هندوزانا چوایه جبرخن درسم چی انسان درکتنه درسم شرکتیه جی قتلیام کتیه به ستران نکتیه به سالان به سترانان نتویتی خواه پراست اونو هازی یکتن بحث بکن ما بحث اسکری کر امی وارا بینیفسین حوال نجا قط مرخ نکن اوا خواتي منن خلاص تاریکی ودگرنر روناییه خلاص جبور راه کرداتی درکتیه راه کرداتی می بکولن امری ما ترید که ناکیب تشتک دنیه دوی دنیای دا قد تشتک بالا ناچه پرپرو که باز کاقا به حجینه او به علی دنیای دا انجام کده امش خاصی پرپرو که کنه لیامی راستیه درخینه چواد به بفکرن چوا پنجی پارتی به وقت یکی دا ikinci yek tutu برنامه دا دولت سرخابنا کردستان تنیه جا بفکرن چواد به شاکرو دنگ بیجه که بر مالا پنجره خود بحث سرخابنید که بحث نه شهری عشیره شهری کرد و کردستانید که دوان سالا دا پل ندل بیان چوا شاکرو بیو حالی خواه رای خود دولتی پاریزه به دولت خیرتی نابه به دولت زمان نای پرستن به دولت اخلاق و فلسفه نامینه زوغا جاجر هنه که دبیجن اخلاق که کمه فلسفه کمه دولت بینه تنه برای من تا وقت دیج دولت دبز بیجی بردا تا اخلاق نامینه شخواه تا نبیجه بنی دا اخلاق که تنه چونکه اخلاق حقوق فلسفه ناموس حیثیت اوانه همی به دولتی راهنن او دستور دولت هیا ده همی دنیا دا او دستور اوانا بینگه چید که دستورا بینگهین یا دولت کی جبو بیکانینا سیستم کی باش پاراستنا یک بی یک همولاتی خواه او حقوق عدالت ناموس شرف و حیثیت همی دوان قانون داتی پاراستن اگر او تنه به جخاطر تنه نه بجه فلسفه منا دولت تنه بجه فلسفه من تنه نه بجه اخلاق منا دولت بین تنه بجه اخلاق من تنه ایجا حوالی نجا میزد کن دما احسان نوری پاشا دهان peşmergez ciyama. Parani katil bun. Edin çünkü derizan. Çün vana komkırın eskeriye kere. Evana de sürgün alaydı bin Türkada. Duana daha ka parastı. Bizmani kırk sekren. Upaji parani yavancı revin çün lükuderi tevi şerri sarkabuni hebe tevli bun. Eğer bedkat be çün bedkat. Eğer melemiz tava be çün ben melemiz tava. Salin David Aji. Tevgere gerila çibu tevli bun bana. Peki me çıkırvana. او فکر کو درینا او انسانی کو وقتا بی جنرال کی ترکا گنگشید که دبیجه زمانی ته دولتا ته مجلسا ته همیاتن قد یکی یمنین لیل همبری وانا تشتکی من هیه حیثیتا من و زمانی من همی هزاته نکار زمانی من قوتینه نکر او انسان 10 سال اسکری دا کردی کسا کر یعنی قد کسا نکر پاشوی اسکری جو رویا دوی سیستم آوان گراندا که نکاره تیرک بفره چوات خواست کارم هر بود نتو پارزی اوه چوا که زندیه کی جبو که بجی خود پارزه چوا ام به هوا بمینن ام درد که من هوا بگیرن چوا ام برچی بمینن نان دخون چوا ام تید بین آب دخوازن چوا محتاج ام هوال تید بین ترین هواله که دی بینن نتو پارزی اوه به زمانی خواه به کلتورا خواه به رحوی خواه به کوکا خواه و به شراجا خواه جیانه دوی نکر قد خواه نیجینه تا ایجا بیا نکر ایجا تو نکاری مد دست بکتا گوچه سدم از جیانه ایوانن پک تا سدم چی کر تو هنجت گره چی بکی از هنجت شخورا چید کم ادی بجم دوی دنیای دا اگر دولتا که کردی تنه به حقی من جیانه تنه وچاق چید کم وچاق ناچم کسی را نخوردم دبیجم حقی من جیانه تنه وقت حقی من جیانی تنه و جبو که حقی خواهی جیانی حق بکم جبو آوابنا دولت خواهی بجادلت کم سالک دکم 10 سال دکم 5 سال دکم 7 سال دکم دمرم از نکارم زارکی من دیش نتو پارزی اوه بکم چید کن نا تنیم بفکرم سالین داویدا 10,000 کرد 20,000 کرد جبو خلقی امرن جبر چه؟ جبر که نتو هستی نتو پارزی حاطیه کشتن
تنه تنه کرنه گلک پارتیادان تنه او جیه که هیه اگر te zimanê xwe parast be eger te kultura xwe parast be li wê derê te axek çê dibe li wê derê heye hemî Kurdistanê bimînin li ku derê ala Kurdistan tê wek evînekî tê hezkirin ku derê eger ala xwe te hez nekî eger tu ji bo hebûna xwe dewrûber ji xwe re xweş nekî zemînek çînekî tu çi bikî artêşekî xıyanetê çibe hevalên hêja ana ji dagirkeran zêdetir li Kurdistanê artêşeke xıyanetê heye evê ku li parlamentoya Tirkiye da evê ku parlamentoya Bexdayê da Sûriyeyê da Îranê da ev ku yekîtiya dewletên ku Kurdistan dagirkirine diparêzin bi kîjan hemjet dibe birav be evên ku di nav wan da xwe wek kemasiyekî dibînin wek kurdekî mezlûm du dişta bêje yan jî du dişta qezej bike bêjin hemî eger dem dirêj em bifikirin ji bo doza Kurdistanê zemîneyekî dijberiyê çê dikin ji ber çi partiyekî Kurd rabe bêje tu jî dewlet bûna xwe me eger nikaribe bêje nikarim ew qas çima dice 5 sale perwerde hat kirin ew perwerde çi ye nahêzî sîvera sê minak bidim em ê bifikirin ez yek kurdekî Elewî minak bidim pîrekî pîr cem çê dike derdî tenî cem yek ji Seyid şêxekî minakek bidim ew şêx jî kurdekî Sunne ye û yek jî komûnîstek ez ê numûne bidim ew e eger dewrî berî we de ev şêx ev pîr û ev komûnîst perbin manaw ew e me netewa xwe parastiye eger qet tu nebin em rewşekî xeter danin rojekî berî gere em ewana çê bikin hevalên hêja yek bana pîrekî ji Malatyayê bû min bi xwe ji nas kiriye gelek jî meşhûr bû li hemî Kurdistanê digeriya ji Elbistanê digeriya Dêrsim digeriya hatiye mala me jî heta li Qereyazê jî ti cara tirkî senet kir hemî cemên xwe bi Kurdî çê dikir û tiştek din ku wexta tevgera Qibris çêbû eskerên Kurda hûn dizanin mesela Kurda da Qibrisê de hemî Kurda kuştin dan kuştin ji ber ku Kurd hêzekî mezin bûn salên heftê çara da û Ecevît jî hatibû iqtîdarê Ecevît hepsxana afû derxist demokrasiyekî sextekariyê çêkir lê dizanibû tevgera Kurd ew çê be li başûrê Kurdistan dewleta me heye bifikirin dewlet heye bi Iraq re şer dikeve gelek Kurd mîna dema Mehabatê mîna de Agrî evî Kurd herin tevlî wera bibin ji bo ku astengê ve bike şerê Qibrisî derxist şerê Qibrisî de bi hezaran gencên Kurd şandin Qibrisî yan li were dan kuştin yan ji li were dan sekirandin helandin giştî bûne Tirk kirin wek Tirk li hevat kir digot neçin hûn şehîd nabin hûn ji bo Tirka dimirin hûn masuman dikujin eger hûn ji bo Kurdistan şer nekin eger hûn neçin cem Barzanî xêra we tune eger hûn dixwazin ew ê Elewî digo Seyidekî Elewî ez îro neva behs nakim hevalên hêja eger ew kesên ku ew kesiyetiyên mezin ku navê wan tune ye hûn em kêmasiyê xwe de bibînin nexwe em ji kesên ku ji bo vî milletê hatine xebat kirine her tişt destê xwe kirine me wana bin ax kiriye ew kesên ku li ser axê milletê xwe tune dike jî me wana ji xwe re kiriye serok ji bo ku hûn rewşa xwe baş bibînin ez jî rewşa me baş bibînim ji bo îro nava behs nakim ew kes sala 1984 çara da çû rehme xwedî zarokên jî hevalê me bûn yek ji wan jî şehîd e li gerîlayê demekî psikolojî xwandibû û baş şehîd e em wana giştî dinivîsin kitaba wana derdikeve qet merak nekin ji ber çi nava nabêjim çünkü merak bikin merak hevalên hêja dîroka me de çi çêbiye em ew qas ecêbin bifikirin Tirka tên ji me re dibêjin Barzanî berî dijî Mehabat diskirin Tirk radibin berî dibêjin Barzanî yani Mehabat ji bo hilweşe her tişt dikin yani ji hilweşana Mehabatê da ji Farsa zêdetir Tirk şabin lê bifikirin radibin hilweşana Barzanî Mehabat da çi dibêjin Barzanî çû Qazî Muhammed Firot çima vîya dibêjin ji ber ku yê dewlet çêkir bû Mele Mistefa bû Qazî Muhammed rêber bû Mele Mistefa jî re rêz dikir emrê wî da bû gotinên Qazî Muhammed tenin Mele Mistefayê nin ji ber çi ji ber ku eger kesek şexsiyetek ne ku ji Mele Mistefa xwî dikin na ew dibêjin eger Mele Mistefa faydaya wî ji Kurdistanê re çi be gerem nehêlin bi salan zarokên Kurd
دیجی ملا مصطفی هاتون پرورده کرن ایرو لباکوری کردستان به هزاران شهید مهنن همی وقت دمرن دچون شهید کتن ملا مصطفی وکی دیج منزانی حوالی نیزه اف چوا شهید بنیه چوا آها مرشه شهید بون مرد خینا اوقاس شهید بون او تشتکو دیرو کامودا چه هبه از حزب کن چه هبه انسان جان خود ده انسان جان خود که ناو بی آخی دوی آخی دا کی کد دابه برداما وی درو که شهیدن کردستانی برداما ملا مصطفانن برداما قاضی محمدن برداما دنگجین کردانن برداما حتی سلادین ایوبیج بگرن حتی میدیا بابه خورمدی شهیدن کردستانی برداما زردشتن چما هم تاریخ درو که خورد بن دشمن آنال باکری کردستانی devi ki vekin yekser kat çid ve brabbe mesela bu numune ki bejim her Kürdistan'a başvur hedef edici edindiçe her için dedi Barzanyan jwara yani başvur yan tani Barzanyan ha mivan perverin em gelek rehnet kin sistema başvur as kabul nakin kas kabul nakin lora gengeşikliye hıntiş lora ne bejim hıntiş caman bejim tişti bu san grangutye ki dusaj bejim Literen camira insana yani خوش İbrahim'e memina mivan kabul dikin, nandetneme, digerinin, bedel şat ben yani diferen. Hamacı çima. İbrahim Halil'em dert kevin mina koyam hatine cendere gidin. Jiber ko havale nija ne ku bakuryan düşmeni başvurun. Ha. Sisteme ki dagır kera usta kort heye. Vahtacı İbrahim Halil'e derk ettiği tudu bir insana gidin. Hatta İbrahim Halil Kürdi, jora dert kevidi bir Kürdeki cüda. Her tıçakıtlar araştı. İca vedgeri, tuştek denci pır miyime. Kurdasa çar parçaya. Parça ekme, rınd xırab, bükücan sistemde bebrabbe halki ketiye destime. Allah Kürdistan heye. Her tıç Kürde. Tu haz bükü haz neki. Resmi Mesut Barzani, Celal Talabani, kid bebrabbe. Dirite şindike. Löder resmi Atatürk'ten resmi nizam Şahi Molla, Sadistu, Saddam'ın nizam Kerukuçkatı ne? Kürdenin. Tu hey. Havalintenin, divbavite resmi divbavitenin ev. Havalintenin. Tu çedi bir dilşattı bir. Av dilşadi Kürt perveri hırttı ke. Tu beci rink ez hatıme. Başe. Vata jü perçi derk edi. Çüciden yekser ev doja tespit ke. Devlet atatınne, ala halkiye, her cüdaya toka yekser durud bini. Xad durud hundri te Kürt dervekte Türk. Çedi ki jiboku yan tupi bimine başvur ya. Yan jibo bir düşmeni başvur. Per kaçtı ben düşmeni başvur. Hevali neca. Jibo başvur. Yan velate giden parçaya giden yer rızgar kiri. Jiboku embi ben düşman kat hissedemek metene. Kat hissedemek. Çünkü ev çık akrabın zime başlarır. Ev çık akrabın nahun asman hatta erdevi rehne bikin. Davya malavane. Lav malate kani. Malate tane. Malate tane. Utevya bu destek tane kiriye izatu çedki hince tekni çedki. Beri mesih gotu bu. Sedemez yani Kürdün be. Jibo Kürdün tu berdavam biki. Hince çedki. Hince çiye tu bece zaman kat kazım, devlet kazım, zapçıt kazım. Başvit ki biru baveri. Tabi Kürdeki sağlam. Vakta tevya devci berda. İca negatif despet ki. Jibo kucu Kürdayeti derkebi hince ta çedki. Mesela o bengaha Kürdayeti her sağlam dersin bu. NATO her yeki dersim rakısa beki yeki cep. Ev bu Kürdayeti'ne düşmüştür ki. Bece az giham az zindime az Kürdinim. Jibo ku ne bece Kürdime bece zindime. Çima jiber ka o hince çiyo hatiye girtin. Vakta nırkın tey netevci destahat girtin. İca tu belaft ki propagandavit ki. Tu parti çet ki. Bir milyona insan ki dici Kürt. Eri. Bir milyona insan benavi Kürdayeti ki dici Kürt. Jineki rabe. Civineki da. O jineki navdar yan jembejin siyaset medarek. Rabe bece eğer başlı devlet çi be devlet be Barzani jina kokperdik. Despekta terbeci ev belki fikreki hizbiye. Ha. Ev jinek ev çi bece ister bir riya seruk gibi be ister riya partiye gibi be ev ideoloji ali devlet Türkiye çekirin tane. Jiberçi. Jiberku yek. Devleta Barzani ne? Edodu. Eğer devleta Barzani be, devleta Barzani jinat Paris'e. Jinin ko naatına katil kirin, devara Barzani diyecek. Jinin ko atına frotan hatına katil kirin, giye ko Barzan tünen, giye ko başlı Kürtistan tüne, giye ko ala Kürtistan tüne.
لوی درجه نسته لید کاری بیجی لجیه کو بارزانیان هنه یعنی باشر کردستان هه دکاری بیجی فودالیزم هه دکاری بیجی جندور شکline başlanın دکاری بیجی وی alda هشت رخنه بکیو تشکتره او راسته او شورش دناو مدای امی بری دولت آخوا چیکن پاش امی شورش آخوا چیکن پیش روز دا کی جواکا کرد ملت کرد باش لیوه بره او بی بارزان به بارزانه به یکیدن حتی داوی کس نبه دست رفتار لی او دبستانا کردایتی بارزانیزمی دناو کردالای بیجی چما جبر او خلق یکی چکریه او خلق دای بردام کرد مینا کل باکوری کردستان شاکرو یعنی کسی دن چوا لگور هیزا خواه بردام کردایتی چکر نه aynı mesajı daha mezintir bir çekdari dibistana barzanizmi gere hevalin heca kijan fikir dibin bırakın em ya gengeşi bikin li başuri Kurdistan du xeteye barzanizm u talibanizm barzanizm dibistana kurdayetiye sakat kim zede çil be beraber ev xet nebiya kurdayeti tineb talibanizm xeta bazizmiye jibo skandana بارزانیزم هاتیه چیکرن بفکرم به دوی خواهی گوتن داوی درابون گوتن ام اشیرک عرب اسدن راسته ده کردستان دا اشیر مستا میسیونر هن اشیر هنن لورفای ادی یامانی گلک باجرن کرده دا ترکانن هاتنه وک کردی کرن لی ده بشرو دا ناب کرده دا خبتینه و کرداتی تو نکرنه آنها جوسته لباکوری کردستان اولی هاتیه لباکوری کردستان تevgera کرد اوی کز خوراد بیجین İşte jiyana insaniyetinin dünyayı raste. İnsaniyetinin dünyayı. Per raste. Jibili kurdayeti her tiştinin. Dağır ker devletek bu sayı. Jibo kutu milleti ko azat neki. Dikkare felsefeyi her mezun iştihan haftada. Leo felsefeyi her mezun gerek gerite neyi. Viyara Frans falan dibece caşayeti her mezun eve. جبرکو ملت کرا اگر هوا لازم به اگر آب لازم به تو هر جلو برگ خشک بینی او جلو برگ خشک جبو وان انسان نینه او انسان به هوا و به نان دمرنج خواه او جلو برگ جبو کسیم کتین و داری داگرد کن جبو داگر کراه یعنی daha vekli bijim eğer PKK eğer partiye giden eğer filozofe ki fikre ki per baş mesela ki per baş bijim jibbo jina jibbo insana jibbo herkes bine Kurdistan'ı و بیجه کردستان حوجه ناکه معناو چیه او دخوازه ملت کرد قرب به بمره باش ملت اک دنباره او فکر ایدئولوژی باش تیده بچاندینه او سیستم داگر کریه از بیا نابیجم او یا فرانس پانون دی بیجه و راستش لنیج دی بیجه هوالین هجا ملت اکی بندست بی کوله بی بس نرخ حکمت نتوی هیه همی نرخ برچاوی دا والایه او نرخ چیه از بکارم بیجم ازم بیجم یعنی به زمانی خواه به کلتورا خواه به دولتا خواه او دنی کهنن اگر آلا تا نبه اگر تا وقت 5 میلیون 30 میلیون 40 میلیون انسان حقیقتی ناونتوی لگل ملتا تا نبه بو میناک چما ترکان دکارن هرن شامی بومبه باران بکن چما آفرین دکن چما ترکان دکارن هر قاندیل بومبه باران بکن نکارن بغدایی بکن چما ترکان چون لشنگالی به تبع عراق به هفرا بفکرن اب کجان حقوق بون نها او کردین که دبیجن ام عراقیین او جو بیناموسن او کردین که دبیجن ام ترکیین او جو بیناموسن چاوا تو کشتنا زکی خود رحمه خاله که زکی ازدی کردی ازدی از جبویجی سری ملت کرد صاحب براستی از بخوش ناستکم انسانه که حیف بون جبو ولات خواهد خابتین به همی که فکر خواهد که ماسیا خواهد زیده خواهد چل ببرا به شهیده که مزنی کردایه چی کرن؟ اویادا جی هستا دگر کریه ده ایدولوژیوی دا جه حق زکی انسان اک بینا زکی حقی و بین آلا کردستانی دا شهید کتبا نکو آلیک دا بالافرین عراق آلیک دا بالافرین ترکیه او به هورا کنترول بکن او بدن کشتن لزکی بین آلا عراقی دا جبینا چید کر حوالی نیجا حیف بو زکی حوال تو انسانی که دلسوز بو تا مافی تا او بو برای بکی جان آوائی دبا سر آخا کردستانی بین آلا کردستان در مروگره بمره نه بین آلا عراق دا او کی جان حضر بو بفکرن انسانی که مینا زکی و هزاران انسانی مینا ویجی جانی دا چی بون
çavatên xerç kirin. Tu Kurdistanek azad heye, Kurdên êzîdî perçeyekê ji Kurdistanê ye, Kurdên heqin tu êzidiya li Iraqê girê de, bi wan re hevdîtin çêke, ji bo wan here were û paşê ew Iraq bi koordinatê te bide, bi tirkara rûnin Badî û Erdogan te bikujin. İşte behsa biya dikim. Divê tiştê de netewparêcî tune. Gekî zekî şehîd e. Xwedê cihê bihişt bike zanim, lê bi hesteke netewparêcî neçû. Bi hesteke bîrdoziya xwe çû. Ew bîrdoziya ku milletê xwe feşil dike. Hevalên hêja, çima em viya de israr dikin? Bawer bikin ji Xwedê ji bo me hemî partî eynin. Ji xwe qet yek partiyê qebûl nakim eger ji min pirs dikin. Bes ji bo xatirê Xwedê ji bo ku partiyê din tune ez wan re hez dikim. Li gel hemî rexneyên hez dikim. Yê herî aniha dij rexne dikim PKK'ye wan jî hez dikim. Li rêyekê xelet danin. Per xelet danin. Dîrokê sed cara dubare dikin. Dîroka me bi vê awayî hatiye çêkirin. Zarok çi dibêjin hevalên hêja? Me kitabekî çêkiriye. Em dibêjin zarok hîn bile. Dibêjin her planet dora xwe de gere bizvire. Manav çi ye? Her insan kesetiya xwe heye. Her insan qasî kesetiya xwe gere were pêşxistin. 10 zarok hebe tu hemiya pirsiyarek bikî tu yek din nekî rojek diro şûn de ew ne sinifa te. Tu her kesî re gere bidibîstînî. Hineka pêş hineke paş mühim nîne. Mühim herkes şexsiyeta xwe heye, rûmeta xwe heye. Tu herkes wek hev gere bibînî. Milletê Kurd jî yek ciwan e di nav dünyayê de. Çawa dibe her millet bi hemî mafê xwe were naskirin, her mafê wan hebe, milletê Kurd qet mafekî xwe tune be. Ez wek Kurd bim gere intixar bikim, çawa viya qebûl dikin? Ew zarokên Kurda çawa viya qebûl dikin? Yên ku viya qebûl kirine, hevalên hêja kesetiya wan da, psîkolojiya wan da, rahî wan da ketî heye, ketine. Gere viya bigerînin, ew zarokê gere bavêjin. Dema avêtina wan hatiye. Eger jineke mîna ala Talibanî rabe here Iraqê Erebekî ji ra helbest bixwîne û ew rabe bêje Kerkûk ket hembêza welatê xwe, ew jinekîna li Kurdistanê bigere. Yan jî fikrê wî hebe, gere milletê Kurd xwe pirs bike em çinin, em kînin. Eger qîza te li mala te re ew tişt bikire te kuşt. Çima? Çima ew qîzê xwe mezlûm, feqîr dikujî? Ji bo xortekê hez kiriye yan ji tiştê kiriye. Ew xort jî belkî 10 cara ji te çêtir e, belkî malbatekî xwe şî bikin. Evînek mezine. Tev keşke dikujî. Ala Talibanî tê ala Talibanî û hero Talibanî her rezaletî, her firotinê bikin û tu zehre tu dûra biçî. Namus divê daye. Namus ne ew keçika ku xortekê hez kiriye tu dikujî. Ew namus ne ew bênamusî ye. Eva tu viya qebûl bike ew bênamusî ye. Çünkü ew ku milletên piçûk dibîne, her tiştên piçûk dibîne. Mêzeke tişt çi ye her tişt? Namusa merva, ahlak, erazi, şahsiyet, din, iman, her tiştek diçe. Min bahsa sî kes dikir. Me Alevî got. Pîrek Alevî rabû, got gelên Kurda neçin Qibris şer nekin, ew ne şerê Kurda ye, ew bilakî ji bo helandina Kurda ye, eger hûn şer dikin biçin, cem barzaniye. Pîrekî Kurd ya got. Şêrekî Kurd. Seyidekî Alevî yani, Seyidekî Alevî. De heman demê de şêxekî Kurd jî hebû. Ew jî wisa digo. Aynı salanda. Digo yên çi Qibris şehîd tên kuştin şehîd nabin. Ew li Qereyazî bû. Ew pîrê Alevî li Malatyayê bû. Ew şêx ez dibêjim li Qereyazî bû. Ji Arslan Nurî Paşa wana mabû. Heta roja dawî ji min ev dît. Hacı Ewlez bû navî. Min heyata xwe de nedî kelimek tirkî qise bike. Qise nekir. û hergav çi siyaset jî teqîb dikir. Di jiyana xwe da çi qas tiştî tî hemî da zaroka genca mîna ku perwerde kir. Camî da ders da mij camî ders kirtiye. Lê ew alaka wî bi dîn û İslam zêdetir. Her derste dîrokekî da insana. Tam wan sala da rêxistin hebûn. 25 rêxistin hebû. Li ku derê bûn ew rêxistinana? Ew rêxistinana van insana çi kirin? Dizanin çima ew rêxistinana bi van insana tekilî dananîn. Ji ber ku ew sîstemekî nû hatibûn çêkirin, Ecevît ew perwerde kiribûn, hemî bi fikrekî nîv kemalîst, nîv revizyonîst, nîv sosyalizma sexte hatin Kurdistanê. Ew kesên ku Hacı Ewlez yan jî pîrê Malatyayê yan jî Şakiro kurdiyetî çê dike ji bo xirabkirina wî hatin. Ew rêxistin ne dizanîbûn. Bi navê çep hatin,
لی فرق نینه زانبو منبو نکایه اول اینجا از نزانم ترم دیاقت کشم از نزانم ترم بابی خود کشم از نزانم ترم بری مالا خود بومبت کم تحقینم او نظام بون بزانی باشتره نظام بون خرابتره زخواه داگر بون بن دولتین داگر کرده دا ماین yani netav Parizya xwe ret kirin ji nezambûn çê dibe. Ê baş e tuşman nezambûn bi îşekî xêrî nakir. Şakiro biroz bi şev kilam dibêje. Seydê te cem digerîne dibêje evê ku aslê xwe te terkine nejimeye. Bi navê Hezretî Hüseyin qise dike. Dibêje ew kesê ku bi aslê xwe di terkine ew heremzade nejimeye. Evê ku terin li Qibrisê dimirin mirdar dibin. Evê ku Kurdên ku Aleviyên ku herin cem barzanî ew şehîd kevin. Rêya îmama da tu gotina wî nakî terî Qibrisê. Tu gotina Şakiro nakî cepekî sexte çê dikî. Tu gotina Hecî Ewlezî nakî İslam'a sexte tînî, medreseyê sexte tînî pêk tînî. Aniha mêze bikin hevalên hêje. Ew ku nal Kurdistanê da ez dijminê çep nînim. Ev ez bêjim çep tiştek dirê ye. Ez çêkim çepa Kurd çê dikim. Ez çepa Stalinîst, nizam Leninîst, nizam Hoşîmî, nizam kî nayînim. Çünkü ew çep ji bo welatê xwe baş in ji bo me xirab in. Kemalizm hevalên hêje bes Kemalizm em bifikirin. Kemalizm fikrekî netewperestî ye. Ji bo Tirkiye milletê Türk miribû wana zindî kir. Ê me em dijiyan em kuştin. Mêzekin Kemalizm jî fikrekî war taybet ji bo Tirkan nîne. Nasyonalizm e. Her millet ji xwe re çê dike. Baasiyan çê dikin. Eger çar dewlet dest wan de gur hebe û ew gur ji bo te bixwin derdorahte nebin tu jî gerek gurekî çê bikî. Eger nasyonalizm gur be tu jî gurekî ji te re hebe. Eger wana ew küçükyan jî ew gur ji dest xwe berdan tu jî berbe. Mesele ew nîne. Ew serkirdeyetiya Kurda ji sala 1940 da ji tesîra şêxên me, mîrên me, dengbêjên me, şehîdên me, bi hezaran qurbaniyên me û ew tevgerên mezin yên serhildanê yûk her yekî bi rastî dewleta serbixwe xwara kiribûn hedef. Bifikirin heta 47. Ji wî şûna çiqa rêxistin çêbûne hemî bêdewletbûnê ji xwara kirine armanc. Çi ye? Ew sistema ku niha Tirkiye kirin Bakurî Sûriye, İran, nizam Iraq evana 5 sal berê di sistemekî ve hatiye çêkirin. Ew rêxistin berdewama wî sistemî ne. Ji ber wî yekî du rejimera dîmîne. Yan ew sistem xwe diguherînin yan sistemekî nû li Kurdistanê çê dibe. Ew sistem jî merkeza xwe wek merkeza dunyayê kurdiyetî dibîne. Bi kurdiyetî ve nirxên kurdiyetî ve gere tev bigere. Ji bo wî jî mecbûr e dewletekî Kurdî çê bike. Ji bo dewleta Kurdî jî ji me re berê her tiştî însanekî nû Kurdekî nû lazim e. Ew Kurd bêje ez dewlet dixwazim. Yek bi yek zaroka bigirin heta mezine. Çünkü li Almanya eger tu lêkolînek bikî zarokek jî ew bêje bê dewlet jiyan nabe. Çawa Kurd viyan nizane em ji Kurdekî person dibêjin zaroka re siyaset neke. Ama zarokê milletê din dibêjin em bê dewlet nikarin bişîn. Çima Kurd nebêjin? İşte ew zarokê me jî digotin. Digotin dewlet pêwîst e em ê wana fêrî bikin. Hevalên hêja sêyemîn kes jî bahsa komünîstekê ez ê bikin. Ew komünîst jî gelekin wek me eskerek bahs kir lê yekî taybet ez ê bêjim. Ew însan navê Memed Şener bû. Li hepsê min ew nas kir. Ew jî hevalekî PKK mîna êdira bi rastî berxwedan dar. İnsanekî mîna êdira evê ku tu PKK de berxwedan kirine hemî jî hêjan. Em gişkî rêz digirin û bi rastî yên mirine yên şehîd ketine li ber bîranina wan serê xwe didewînin yên ku saxin jî em çiqa dijmin jî rêzê xwe digirin. Heta redeyekî eger dijmintiya Kurdistan nekin em heta dawî rêza xwe berdewam bikin. Bo Milat Mustafa Karasu, Rıza Altun hemî ye jî lê tiştek din pir mühim e. Memed Şener ji hepsxanesinde birin eskerî hevalên hêja ew pir mühim e. Memed Şener xwe eskerî Kurdî qebûl dikir. Min got li hundir jê pêra mame saatek me qise kiriye însanekî gelek dilnizm milîtanekî mezin û wek fêlesof bû û kurdiyetiya wî jî xurt bû. Mesela dihat cem hevalên rêxistinên din lêborîn dixwast. Digot me hûn bêxwedî jîtin. Rastî wer nebû. Wana berxwedan kiribûn ew din berxwedan nekiribûn. Lê dîsa jî dilnizm bû. Dixwast xwîş ku birayê xwe qezej bike. Nedixwast wana dijmin bike. Ew ku ketine rewşa xiyanetê jî lavat kir carketin derkeve jora. Ew Memed Şener birin eskerî. Wan sala da hîna nikaribû biçe tevlî şer be. Memed Şener di diroka eskeriya Tirk da tiştekî kir hevalên hêja. Cil û bergên eskerî li xwe nekir. Bi halê tasî
کرازی هندر بر روزان işkence dید. او ظلم که دیتیه گلک انسان شهادن دزانن لی ایرو نابیجن ظلم هوا ظلم حوالی خواهی انکار کرن چما زانن جبرک او دگو از جلو برگی ترکی ای اسکری الحکم از کرده هاتی درد کردن جبرکو انسانه که جب دکاره اسکری دولت خواب که نخوازه جد کاره بکه به صدام کمونیست جب ترن اسکری دکن لی کرده که هر اسکری ترکاب که او بیردوزی خورا خطر دید جبرکو حتی وی چاقی جی لحبت دیار بکری دا یکمین پیوا برخوادانه از کردم بو کمال پیر بله پر جارا دگو از کردم ترک بو دگو از کردم جبرکو لوی داری هدف کردایتی بو تنکرنا کردایتی بو مخابل سرکفتن پر تراژیکه بگو وی گوترینت خوازم خلاص بکن شیخمه به حاجی عبدالعزیز به امر خودی وفات کرد چه رحمه خودی حتی داوی از رز دگرم و سر خود دوینم بروی ما مستمنه شاکرو به امر خودی چه رحمه خودی نقاشی پیر می علوی ملاتیا او دلسوز او باوی حوالی من به امر خودی چون لی حوالی نیجا محمد شنر aynı minava yeki neta Paris milleti Kürt hazdike evindari herkesi bu herkes hazdikir beri her çeşit Kürt Paris bu ev insan jibo xatiri bir dozya xoya netevi jibo xatiri bir dozya xoya partici PKK'ci askeri da cülü bergil xo nekir hatta roja revi u xo giyan havalin xoya başı bu gerila ekmezin u me ev kuşt me kurdayati kuşt havalinca کی محمد شنر کشته به یه مینوان کشته به کرده هشید کجه اوانا برمایین کرده هتی بون تنی تشتک مدمینه ام دوی حج عبدالعزیز شاکرو اسکری وارتوی نجو اوی کده اسکری دا تجارت ترکی خسته کریه محمد شنر او پیرمی مالاتیای حوالی نیجا bir dozyam eve emi vana likolin bikın emi vana jnuve çi bikın او peşmergeyin kevnin mehabati mele Mustafa او اسکرین احسان نوری پاشا او که به سلام بی فراری گریان حتی روزا که مخواه گیان چی کرده هاتی دام بردام کرن تناب تونه بونان ده ام وانا درخینه بیداری برنامه اگدن امی بحثا کسی دن وکوانج بکن امی بحثا بلال لیجی بکن امی بحثا اسماعیل حق شواس بکن امی بحثا یادو بکن امی بحثا قمر چاوش بکن حوالی نجا او نرخین مین کد نتویتی حتی ما آلین او کسبن جام چت کن وانا جبو که دولت کی کردی چه بکن او فداکاریا کو به سنرد کرن به درفت به امکان نه قاسیوان زیدتر پارتیین کرد هاتنه جمع هف her yeki bir devlete kiradın distinin nokervani çetkin. İca dersi meydanda ev nokervani jükürtü emi bahsavcı bükün u du dibistan hedi Kurdistan'ı da. Ev dibistan yek hatta neteviyete Kürtçedike u hedef av devlete yıkhatekci hatta ideolojiye hatta binavi İslam binavi sosyalizm bir ideolojiye gidin dikeve kumetine bike. امی وان خطا جاب درخینن دو کردستانی دا خطا دن گره تنبه سرانسر تنبه اگر بیردوزیه که وره کردستانی دوی سرخابنی وره بیمونه خوشیده جاوه ما چید کم